Toka bani kanati nengane we are out na tedisi skulu ni wakambai ndi kwenda kwanza kuma ndatikeno na kuendea nyombeno ni officially opened Nendeni wa skulu wa musingi wa Kambai ula iwodini ya Kangundo Central kaundini ya Masako valangu dunene ya nendhimevo walimu siana aseina atongo ikuma isioni sekiva thukangani mevikite kieleloni cha kukusi ya kuvingwa kwa mradi wa maendeo na ila ni ilasile ila iminete kwakwa na kusevua uungo utongoi wake ulaka vindani kamwe mukiti wa kivila cha UMCA kuma wodini ya Kangundo Central Bwana Dickson Musyoki Maundu. Lakini tayari ya kalatu inakoka nini tuke ushia na chao na skulu Musiai wa Kambai tailete kubikia ibinda tazidi bikete na tuisenzia ile kositu kumana na miendelela tuituye nayo tiitunga miendelela itu umunde niki kila kitu tunatwasio aneni alama imbe wakwa kila mundu enena ngwa ya skulu kila mundu enena ngwa ya kisomo aingi matongo imainene ya chathini kini mathingile ile vata wase kusomethia ciana cio undu umwe na kusie ya ungu wa misingi ya Ukristo tanzemwe kwikithia kana uni wonu wa viki ya kwaila maithingile ila kana kethi wase makanenga kisomo mwanya wambe Kisyoki cha Kambai undu umwe na Kangundo Central kikethi wa vasa kimaendeo vindani yukite paiye mwana mutumanu kilasini paiye mwana utatona ukwata kini kilasini environment yela mwana suwe nitona utuma utakwata kini kodote ile usomya mazingira maitu ile usomya mazingira masiana nikana ikwile nitona ukwata ukezela bandu be unyunganai mutona utamika mbikiji ila mwana uili bandu bauba ili batena environment ya kusoma uone totona usoma ila wa mwete ekolo boyiyo na wa mukwate sia itoa no imwe ani yeke omwaka nunu utona kweka omwaka timande hiyo twana tiyani wone taaglenze wigionga lakini timande tutala kana kauka umwa klasi ba kokekede mwaki ko yamusi nikana kasenzie mikalile lake inayo kama ne kakwete wa skulu wa Kambai wetokithiwa uende kukila na kwikanesa vala kwi mwakani wa 2015 wavikia kwata minisko ya maanaili miongo 33 katono na ina vala minisko yosi yavikia kuthea kwi mwakani wa 2016 yavikia kukaya maanaili miongo 88 katono monza itatu na itina wa kutoa isia unene ni avamwe katikati wa alimu siana na asei kwi mwakani wa 2011 minisko yosi ni yavikia kuoneka yongeleka na vikia kukaya maanaili miongo 58 katono 5 kwi mwakani wa 2018 minisko yosi ni yavikia kwambata na yoka ya maanaili miongo 33 katono 1 ona huyo vwa manyiwa kuma skulu ni usu ni maona nise utanuo valama mukathi ye muno Dickson Musyoki Maundu na kumwendea mwathimo me mwana to Mr. Dickson Musyoki Maundu, all the BOM members, all the senior chief, the parents and all those who have arrived. I take this golden opportunity to give my thanks to Mr. Dickson for seeing our need of the classes, and at least he has done something to improve, and he shows that he is one of us in the community and he cares about us. So we say thanks, and all those who have attended today to see what he has done, may God bless you and may he continue with his good deeds. May God bless you. Amen. Delivoti ya chini cha mvo kuma skuluni wa Kambai ulawi kaundini ya Masako Kangundo Central makoma sitoni tawajimi Wambua.